MCA wa Kangundo ya uthuiloni wa ungu wa chama cha Maendeleo Chapchap Titus Kaloki niwamenda ateti na Atongoi kyamani cha Wiper na muno ilembatani ya ukamba kueka usukumi ya Kalonzo Musyoka kwitya maundu manene ivinda ya campeini ya usakuani munene ta kivila cha Munini wa musumbi. Kaloki easya kana ngwatanio ya Azimio La Umoja inai ya kutethia mwenenthi mevo kamba inditi kumantha myanya sirikalini na bebata methiwe na umisyo na kumantha undu mekumbania kura siamba ya mukamba kutungiania chondoni kimwe. Boni Mutisya ni mwandiki wetu wa maubo. Wano kana itambia ya mutonge wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kulika ngwatanio ya Azimio La Umoja na undu mweyu ulauta namba kuyanisya mawendi aingi ateti na muno ilembatani ya ukamba. Na nivatonyeka vakethwa na unyungu nyusiwa kwa ateti ya itina waitambia ila Kalonzo Musyoka withiwe osete na yu memba wa mbunge akaunti ya Masaku kuma Kangundo ya uthuiloni wa Titus Kaloki ni wamakulia mmethwe na umisyo mamunenga ivinda yani umutonge wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka Kwenda na utetea na kunene ambaye ya mukamba anana maitu ma kisiasa anana maitu mokambani anana makwa ni mekana twimbwe na siasa sina umeanisyo especially vinda yetu ende na negotiate ndumba ya mukambe kwa serikali ni noni kwa kilungu kile sama kweta usukuma mheshimiwa Kalonzo aende na kudemand sindu bingi dhino wa Azimio aende na kuja kilungu kina katika serikali ula usorwe ni Azimio La Umoja aende na kuja sindu imwe itatondeka sindu itakwatikana na sindu matana etikela na ila mana command mena musumbi ndongo yino iweta kana kila kina ingi matongo ini wendi mwingi kana itomonya kiuteti na ithiwani mende na usukuma Kalonzo Musyoka kukitia maundu amwe ni vatonye kamba ya mukamba ikaendea na utiwa netina nima musukumite miaka mingi namba ya mukamba ikatuanza serikali na tukasya zindu mbingi ndo Kwenda muno mheshimiwa Kalonzo tikana tikiveze ti mundu ta school ni mundu musomuni wa akili senior council na ilo na likilimiti na mheshimiwa Uhuru nisiwe niwezi kila man discuss yeme na mheshimiwa Raila Odinga kila man discuss ye na kila cha ikiandike no wa nego briefing ya kila menda akwika menake na niwezi content ya MOU ila mana senior na agreement. Kaloki asya kana memba machama cha Wiper na lama ende na uvuthisi ya itambia mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka nundu lotonya kuetendeko kwi mutongo wa chama ki na nonginya alame ungu wake makethwa mwimunenga ndaya na kwivitana na siasa cia kivuthia kana cia mukinyangano akengwa maiwa mana short change na mana akengiwe mendo tonithia kana munene wo de akili mo me akili mbe wake kana mama makuye akili tafadhali twegi kwa nangania samba ya mugamba atu wanza ivinda thiasa na siasa hizi ya mukinangano na other conditions kwa ndazia Kalonzo ndaka ege muguta na governor isu itatu cio kambani isu sio pusi siasa ito twa abandu siasa sio jambazi na sio atongi mbaya mukambe tina ila siasa ya kawembe katatema kite tafadhali manzo na mutula tomeanisia not unless maybe we should changed na mwena mazia Kalonzo mweza utuma kwa atazolika serikali kana ateza kuiwa na kamba langi alame serikali yu yasa kwithwa utalo munene wa Atongoi ukamba mengwatanio ni Azimio La Umoja vinda yani uya kuthengianisia uneni na kumbanya kura cia ambaye ya mukamba na kwisu vyengi kwithwa ute wa serikali na kwamba uveta mawendi mombe na kulilikana mwenende ulani mukuni wa kura na angewasia kwewa kana Kalonzo asaini yesi ndutesi mundu muima ndala asimizwa akayusaini kindutesi na tiamba kutwa ndo maito mbe namba 1 tombo manda ikura tombo manda kula tono sinda kula kwa takura niku mbatwa ema tuyasio ingi na itu utayamba ya mukamba yukelo nayo iti kila ya ile kunengwa ndino wa Azimio andikule kulo imbe very simple we Kalonzo hii negotiate we Kalonzo negotiate amabata market Kalonzo kana negotiate ambaye ya mukamba vilingi wa mawoko mava Kangundo kaundini ya Masaku nyenito Boni Mutisya.